دماش بینرین برس خوشحالین جارکادی اما هین دیدارکا تایبت دا گهشتی نفیک بینرین برس و گوهین زانن کو دیدارین مین تایبت دگل وان کسانه اوین نزیکی کمبونین ایکتیان اجتماعی کردستانی چش اندام سرکرداتی بگریو او پلین دیترجی دیدار و جاره دیا تایبت بیتن دگل ایمان آمیدی اندام سرکرداتی ایکتیان اجتماعی کردستانی اف دیداره دل سریادا دا مزراندن ایکتیان اجتماعی کردستانی هیت انجام دان هجمارک آدیا بسیار ده هیت کرن کو اوجی گریدای نپیادا دا مزراندن ایکتیان اجتماعی کردستانی و او گرنگی ایکتیان اجتماعی کردستانی و او کار ایکتیان اجتماعی کردستانی کری اتهبون خودا چند ضرورک بو اف حزب چه بیتن هجمارک آدیا بسیار انجی ده هیت کرن دیب هل بجارتن دهاتین عراق و ادگریدای بن و همان دم دا چند بسیارک این دنجی ده هبن سر پشتی کنگره ایکتیان اجتماعی کردستانی و گرنگی ایکتیان اجتماعی کردستانی بود دور آبادینان ایکتی چوا دور آبادینان بینیدن اری دور آبادینان چند دا گرنگ بو ایکتیان اجتماعی کردستانی چندین بسیارین دین وکیوا دیدگل خانم آزور برس ایمان آمیدی اندام سرکرداتی ایکتیان اجتماعی کردستانی هنه گفتگو کرن بینرین مبن ما مستابرس تو گلب خیراتی سر چاوا صابی خریندار بی سپاس بوده و سپاس بو همی بینرا زور سپاس ایمان خان ام دل وی بسیاری دست بکین که ما اوه زوربه یا دیدارین خوشی دا ام بیجین چنکو بابت اوه یعنی ایکتی و گرنگی ها ایکتی دمه هبونه دمه بیجین الدست بکا چه بونه ایکتی چند دا گرنگ بو چه بی چنکو الوی سردمی هندکی دی هبون حزب بون بس چه بو که ایکتی چه بوی و بو چی وصایا گرنگ بو چه بیتن جاری دست به که از یادا 46 سالی ایکتی نشمانی کردستان همی مرباطش سرباز شهیدا پیروزت کم همی پشمرگه قهرمان همی حوال و کادر و اندام و لاینگرید ایکتی نشمانی کردستان الگشت کردستان از پیروز کم به تایبتی دور و بهدینان پیروز بیتن دست به که دمرزن دا ایکتی نشمانی کردستان هر امزان دست به که بهدینان دست به کربو که اوجی جه چند دا گرنگ خلق بزانید ایکتی البادینان دست بکریا چنکو خلق که وصا حضر نکد که ایکتی البادینان دست بکریا تنی جماوری ایکتی نبی چند دا گرنگ ایدمکی جنابیتا بو خلقی که دیار کن که ایکتی البادینان دست بکریا بله یا گرنگ اوکا خلق کردستانی همیزان همی عالم بزاند که دست بکا دا بزاند ایکتی اجتماعی کردستان لدور و بهدینان بو یمین مفرس سرطایی جهر البهدینان بو ایکانی شهی جهر البهدینان بو بخشال بو افرو که ام هروه هزه و هروه آرامش میاه که ام جارا کدی بهدینان جارا کدی ایکتی نشتیمان جارا کدی گشت کت نفس رو حتی کو کمی جار کوچات یاد ویر جارا کدی هر جارا کدی گشت کتو دو وزر تبع جارا کدی بله امی بیشین گرنگی و ایکتی چه بود دمی چه بونی دا چنکل سالا هفته و پنجه نکسک هبو شکستنک هبو تسلیم بونک هبو کرد شورشا کردی هاتا راوستاندن یان هاتا نمان شورش نمای دیوکی ناصی نویسینه کرد فاشل بون چند دا گرنگ بود وی دمی دا حزبک چه بید ناوی ایکتیان اجتماعی کردستانی بید و چه عقل حصای مازن بوده توی سردمی دا هیویه که بده خلقی خود بله سال 1975 نکسک مازن بشورش کردی کد که برف همه نمانه و چو و به امیدیه گلک الدف ملت کرد پیدا بو و هر توی دمی دا وکید بیشن برس مام جلالی که رحکانی و وارك جلك زحمت دا ظروف جلك سخت و دجوار دا کو او نکسا کردا خاری جارك درح کاری پیدا کر و کو حزب کانی پیدا بکتن و حزب کانی جارك د بنت وجود دا ناف مالا کردی دا کو شایا دوان درفت توسای زحمت دا و چند کسکت کم چند شخصکت کم کو پشمرگه بوینه کو فداکار بوینه بو ملت کرد کو او نضالوانا جارا کدی نیکنه و امیده بو ملت کرد جارا کدی نیکنه و ویر دست بکینه کو ایکتی اجتماعی کردستان پیدا بویا ایکتی جنابتا بحث هندک خالقا گرن کر کو بو من جهه سرنجی بو یعنی ایکتی الواکسا دست بکر اوین کرد پرور یعنی الواکسا دست بکر اوین نافخوی یعنی گلک خوشه کو ام هماد گلک کارکی بکین بیکو پشت بستن پوالاتا کی بیانی یان هندک هزین دی ین بیانی ایکتیان اجتماعی کردستان چند
باوری کادره که هبو کنی بیشتر از دی حزب که چکم ورن ام دی پیک و حزب چکی نه پال پشتیا ولات که بیانی بیتن یانجی دست که دی بیت کو هزیب داتی اول چند داگرن که ما مستاد گلک اگرن که چند کو بوره ایکتی اجتماعی کردستان تنید سر دست یک کس نبود یعنی چه بونو ایکتی دا کسانندی هبون بیرو بوچونندی هبون لو ما خولک دادش تک چه بون ناوی ایکتی بله مجموعة كو بين جنجات وسويسر دمي دو هبون جنجت كو رحكا كردهاتي الدفونو هبو يا شورش الدفونو هبو كو دفيون كو اف ملت كرد بن ظلم وزورداريا هر حكمة که هاتی کو او زورداری الکردا که شوی ظلمه خلاص ببن لو ما هرگاف گشاتیا که آگرد که هکو بیشن دلیوان دای هل بوی کرداتیه او گنج او بون اوید ایکشوانا کو برس مام جلال کو او پیشمرگه او شورشگر او کارزمکاوی هبو هر اش دست پیکا جحیلینیاوی دو بجم بچیکاتی حتی جحیلینیاوی دو و مجموعه که حوالاج القلبی ده هبو عینا و روحیاته کو دو وقت کسی باور رکر ده حزبك پیدا بتنوه اکتین اجتماعی کرزان به امیدیه دا امید داخل کی امید که گلک مازن دا ملت کرد بگشتی دا ملت کرد و عینا و روحیاته هات نتساحه سیاسی دا و خبات خود دست بکرن و امریکا امد بینین حتی نو که بردوامه و هر او ایکتی هر دست بکر دم زرنده حتی نو که کار کریه بو دموکراسیت بو ماف مروف بو چهار نویس ملت خونفی نویس بو آزادی در برینه بو هر مافک امریکا ملت کرد امریکای دست خوبه هر دست بکر بو هند کار کریه حتی نو کهش بردوامه تمام تاریخ هبونا کردادا مجرو هبونا کردادا برزی و نظماتی هبوینا ما مست یعنی هم دهینا سردم سرهلدان یعنی نابین روجک و شفک آدا چه نبوه حزب هبوینا اف پلان داناینا و دارتینا کار سر کریه بوه که خبات کریه بوه که کو سرهلدان چه بید ام دی بحثی رول ایکتیان اجتماعی کردستانی که این ات نقشه دانان سرهلدانی دا برای جناب تا مرون کرنه که بده سر که ایکتیان اجتماعی کردستانی ات سرهلدانی دا چه رولک هبوه بله هر دست بك يعني كنت بيشن اوان بصانهي هو صنبويا كورا بارين بكانو كو همون فجائي جيبو اما خلقك سبيدش خورابيت بشتي ولا سرهلدان شي سرهلدان علامات كاري بو هاتيا كرن كاري بو هاتيا كرن بري هنگي تنظيمات السري هبوينا نومات سري هبوينا دانشتنات اجتماعات سري هبوينا نوفون قيادة كردي لو ما وكي هاتين اف پیامه بیرامت سرهلدانه گوتن دی پیش مرگه ده تخوره بس برای هنگی ما خبر هبو يعني ام ايكشوان مولا هبوي خلك دافرا بعدين ابوي ما خبر هبو كود بيش مرجهات وداخلو تشكي مسبقا اكو بيش كاري سر هاتيا كرن كومبونت هاتيا كرن نامات هاتي نفركرن بيش رخصنت نهني هبون كومبينت نهني هبون حتى كوشاين ام رابرين بكاي بوما درفت یا باش بوکو وقتی مرا و خوشبختانه همین خلک کردستان خو اول کد بشن گل ایک دست و ایک روحیت بو قضیه کردی همین پیک و اوروپارین کرین و سرکفتی روپارینا کردی و انشالله دی اف روپارینت ما بردام بو کار باشتر بو پیتر دست و اینانا مافه ملت کرد کار حزبی ام بیجین بری رابرین طبعا کار الکیری بو خبات الکیری بو خبات الچیای بو خبات ام بیجین دی سنتری باجری بو بی چالاکیل سنتری باجری حال بیتکرن لی شواز اداره دانه بو حزب هریما کسان تایبت ایکتین اجتماعی کردستان ات ناوا باجاری دا چه نبو پشتی سرهلدان چه بوی و حزب ایکتیان اجتماعی کردستان هاتت بیا و اداره دانه دا فرقی اکاد گلی که ایکتیان اجتماعی کردستان شیا چاوا خدمت خلکی بکد شیا چاوا و فراخ تجی کد اداره دانا خلکی درستایی بکتن ایکتی دائما ایکتی چون کردستان دائما خب خدانه کردستانی همیزانیه به فرق جوازی به فرق نوچگری بو نوچگریه که ایکتی هر دم خواست یکو دموکراسیت بلا بکتن ما فی کردا خول کریا خدان
خوشبختانه حتی نو کجیوکی هاتی و کمین جار پارلمان کما کردستانی حکمت هاتا هاتا و بله. حکمت هاتی تشکیل دوره که گلک مازون ایکات اجتماع ده و بجدار بو حقیقت پینگاه که گلک و مازنت ما به ساله که دا پارلمان کبدانی پارلمان کبدانی کیره به کیره یعنی تو چیای توشنی به اروپا که رأسا تو حکمت دامزرینی تشتكي جلك باش بو دسكفتك جلك مازن بو ما وك ايكات نشتمان كذا وملات كرت همين جي دسكفتي بون راستيرو لك جلك برچاف هبو ايكاتيه اداره دانا دوله بجين هرم كردستان دا بله کار نراوستید یعنی خو پشتی سر هلدانی هم بجین حزب نراوستیان ایکتیان اجتماعی کردستان نراوستیا خباتک دی هاتا کرن پشتی ابو سال 2003 و نمان رژیم بعث چند تشتکی نورماله چنکو حزبک وقتی خباتید کد دی روژک هیتن دی سرکفتنی جین چند تشتکی نورماله یعنی تشتکی سرسورمان دماد بینی بجی چاوا ایک بو سرو کومار کرد بید خودش رازی سروک مام جلال بید اره بوچی نورم بوچی تشتکی عجیبیه بوچی تشتکی عادی نبید چنکو اواری باره که خوینی ریتی وید روشک بیتن سروکات یاوی والاتی جی بکتن دفته چند تشتکی مازن و گرنگ و پیروزه کسی که وکی جناب امام جلال خودش رازی سروک کوماری عراقی کرد و توی وقتی جی دا او تشتی هنگی بدست عراقی و کرده و ایگتی کفتی بیتن یعنی وقتی دریج بچن حتی او روشا بزبر نبا بله اكنت قلت دسبيكا مروفك جحيلك صادا رحا كرداتي الدفوي هبو هر الجندو بويا هر الشيوي دابويا خباط خود دسبيكيا وتو اشني جارا يعني هكنت بجن كو او رحو صرحونا تويل دفويا برز بو يون اجتماعي برز بو كو خوجهان ديا رئيس بتاع رئيس كومار عراقي افا بصانهي نهاتي افا بحرك خينه هاتي مش شهيدة سراتي ندان هزارش اکتی خدا نخو 20,000 شهیدانه قربانی هاتي دان نکسه وکتینه ظروف جلكت سخت و دجوار دابورينا نوصب صانهي تو حزبك تشكيل توشني رئيس سلوكي حزب بتاع رئيس كوماري خوش بختانا جي وكي برئيس مام جلال بو سلوكي كوماري يعني فعلا بو عالم همي اثبات بانه او شخص فعلا مناسبه بو يجي تشمكي مام جلال رحو تبايي جلك الدف هبو رحو نجتماعي الدف هبو انسانه که کارزمک خاص هبو رحو ديمقراطية الدف هبو شيء حتى توي دميج دا لا تمكنوا كار امسح كاين برار بكاين نوكا وضع نوكا قال وكي مام جلال سلوك كوماري وضع الهنجي چند آرام تربو چند ملت كرد مرتاح بلكي العراق بشيء كيف فعلا يعني صمام الامام وعراق همية حتى سر مستوى اقليمي وعالمي يجي يعني بيوانديت ما باش تربون وضع كردستاني باش تربو اكر امنو كاسا فعلا يعني انه كامزونين مام جلال چند گرینگی خو هنگی هبو البغدا چکینو که امزان ظروفت نو که سرمدتن اف وضع آبوری همین حزبین عراقی جد زانن کافی قابی راوش چاوه حزب کردستانی شی زانن يعني او رحم مام جلال وکی هی همی لیک نزیک بونا نوف مالا كردي ونوف حتى حزب عراقي جي بصورة شبكة قشتي يعني دورة كم مازن هي مام جلالي بو هنجي جي وأو تسكفت تنجي مبلغ خوا إنا جي هر دورة مام جلالي بو الوكيل بغداد نو كأمد بيني بشتي تشوناوي تأثيرك وجلك مازن المكرده هبو أم كنت مرحلة جلكت زحمة دربوز بوي حتى نبونا بو جاي حتى هاتنا داعش يعني بيتن چند جاره دیجی اف ماطر سیاسر عراقی چی بید بس لی ام بیشین بحاولن سروک مام جلال حکیمانه يعني بیاوی پیوندی و قناعت کردن بکسی برانبر افتش در روی ندایا لی نبوناوی او بویا چه بوی همیاشی دید که عراقی بگشتی چه ضربه که مازن وی کفتو هریما کردستانی جی لیبی بهر نبو او ضربه هریما کردستانی جی کفت اكيد هر ضربه که اولو كالعراقي كردستان جي بوهر نب چونكي امجي حتى لو كجزء اكن شوي عراقي افا واقع ما هر چند آرامی العراقي هبد آرامی الكردستاني شي هبيتن لو ما ام دائما تاكيد او روحيه تمام جلالي هنجي پیدا كري العراقي او وضع آرام هنجي العراقي پیدا كري عين النفس في روحيه جاركودي ام هزت
كردستاني هذا الحزب ام ايك ريزبين ايك جرتيبين ام ايك غوتوربين دا ام بشين او عين او ارامي هنگ الكردستان ام جارا كادي نفسه وين ارمانجا كو مام جلال وين خبات كري ام جي بردام بو خباته ما مصطفى مام جلال خودش رازي بيتشو بس هندك تشتين دين ماين يعني فكرة ماي الربازة ماي او كاره فيتن يبردام بيتن اوي وي دست بكري باشا چند معقوله هزين عراقي قال ين كردي قال ايكت ايجي بشتي مام جلال بيجين تسليمي امر الواقع بين هما تشيد بيت بلا تشيد بيت يعني جبيتن ام پتر کار سر بکین وکی جنابیت آماجه پیدای چند عراق آرام بیتن کردستان دیا آرام بیتن چند گرنگه که ام او پیوندین خودش راز امام جلال دست بگیرین عراق و در ویوالاتی ام پیستر بخین کسانین دی درست ببرند کل جهوی کار بکن راسته کسک نابید کوب وکی وی کار بکد بس خود دنیا جیل فیری ناراوستید ام بجین پاما ام دی راوستین و به امام جلالی اوه بیتن ام چه بکین بیت ام چه وسر وی نهجی کار بکین یکوی دانای اكيد يعني بردامي ونهجه مام جلال رحمه خدي لي بيتن وعقلك يعني كنت بيجم بحكمه بحكيمانه تعامل الجلهمي لو يعني اذكر اكو بالقدر خدي مام جلال نما نمعنى افريكا دنيا راوستيا جيون بردامه جيون سياسي جيل بردامه ام همي گوا چاور بین وضع سیاسی برف گهورینا برف گوران کاریا و چیتن عین روحیته عین او پیاما مام جلالی هی ام جارا کدی پوی روحیته و رساله ام جارا کدی بردوام و ام هر سر و ربازه بین او مام جلال سر چون بوما ام بيجين رساله کل دیف خو هلا اینف و همه چو و بوما پیگه بوما بو اكو بيجن بوما وضع جي بوما پیگه جي هلا کو ام سروان اساس پیوندیت ام بردوام بین پیوندیت خو جارا کدی خوش كينفا الجل حكمته بغداد وحتى ام جل حزب الوطني السياسية ناف هرم جدا و جل ضرورية ام جاري ام ناف مالا كردي ده ام كان اكريز بينو بوشي ناف مالا كردي نه اكريز هم اصلا مع الاسف ليك نيزبونا بس نلوي استوي طموحه كوكي جناب امام جلالي صح هر چند ايكاتي هر قاف ايكاتي اجتماعي كردستان هر قاف يعني اكو بيجن دستك و درش كريا بو همي حزبك بيك فارين نخوره بيك و آشنا بم بيك و مثلا تسامح الدفهم يا بيك و هبيتن چمكي مصير ما هم يا ايكا افروكا حزبك بكافت حزب ديجي خلاص نابيتن مصير ما هم الهرمه ايكا ام تشا بيوان خو مفروض ام جلك بيك و خوش بكاين و ام الجل بغداجي بيوان ديت مالجل حزبت عراقي جي تخوش بن ام بشين او كل ما بغدا ما اوريشك هبيت البغدا ام بشين بيك و ام وين رساله براوانیه جه بکید اوناکو که سرمافه کردا بکین البغد افروکا زور گرنگه مام جلال چو لی تشتکی دیه هیکو تایبت ات اف ساله دا ساله 2021 دا خلکی حریم کردستان همیال برچاب جدید کو حقیقت مدوید ناوی جی بینم کو شخصی که قوات طالبانی یعنی چو ناویه چند جارکی بو بغدا پسند کرنا بجا عراقی و دیار کرنا پشکا حریم کردستانی اوه نابیتا او ریباس یعنی نابیتا او ریکه یا کو خودی جرازی امام جلال دانای افروکه کو کوری ویشیا و دست کفته بو حریم کردستانی ام بیشین بردست بکتن چونکو پشکا حریم کردستانی همیاد دید ات کیش وضعی دا بو یعنی لانین شیعه لانین دی یعنی شیعه ببونه چند لانکو ابد اف پشکا نهیتا پسند کرن و بار حریم کردستانی پیش شیوه که تیدانه بیتن بله دست خوشه جنابه که قبادی که بو ماندی بوناوی کو سروکاتیا وفد هرم کری بو چونایی بغدا بو پسند کرنا بو جه 2021 کاره که بسانه هی نبو و پشتی واسطیان درش طبعا پشتی واسطیان درش پشتی تحملاوی یا راستی یا راگهاندنه و راگهاندنه و گلکاجی عنا رازی بونا خو افهات نوچونه بس وكا قباد وك وفد هريبا كرساري وامجي وك جنابها وسلوكا وك عام ايكاتين اجتماعي كرسا ام بال بشتت كقباد بو بلكي كقباد جي نجارك بلكي هزار جار ديجي يبرهب وبتشيتا بغدا بود از و اینانا مافه ملت کرد وك روحكا اجتماعي
كاقبات بصانهي بدس خوفانا إنان أكيد چونا وانا بو بغدا وكوافده هرمه وبسلوكاتياوي رينشنايل قال تشلان السياسية عربي بردوام شاف وروش احتمالا وان كار كريا بوايد نفسانا هي أفهاتيا جيبا جيكرن ونوكاجي دي بردوام بن بو هر كوان بيوانديت خوب بهستر كان باشتر بكن چونكي هشتا بابت متعلقية مانية الدستوري كوب كردستان ود جريداي نحتا فيري وراسا لازم بردام بيوانديت مالجلوان هبن بيوانديت مالجلوان جلك بواجبن ایکتیان اجتماعی کردستانی و پشتی کنگره چاره چه نیبونه و ایکتی و دیار بود چنکو درش می ایکتیان اجتماعی کردستانی چه بود نوی بونه و یعنی نیبونه و بود تنی پیف بون تنی هندک نویسین بون یعنی جی ام شیم بیجی نخیر نیبونه و ادوا چند خاله دا بود از دی برسه و بسیاری الجنابی تور گرم لی پشتی از الناو برد و گرم یعنی ما بینرم پشتی ناو برد ام فکریان بود تمامی دیدار ما ابروکت گل مامستا زور هجا ایمان آمیدی اندام سرکردایتی ایکتیان اجتماعی کردستانی خانم ایمان ما بحثی هندی کرد کو ایکتی پشتی کنگره چاره و کنگره هاتی انجام دان ام دهشت تفاصیل بحث کین بس ریوچونا کنگره و انجام دانوی جناب توکو ایکش اندام سرکردایتی ایکتیان اجتماعی کردستانی چند داجه رازی و چند شیایه او خونا ایکتیا دیتب کنگره و جیبه که چنکو او چند وقت که دریج بو کنگره نهاتی انجام دان جماوری ایکتی قاعده ایکتی گلیه که گله که مازن هبو سر کنگره هاتا انجام دان و چند بسر کفتیانه بو چنکو جنابت ایکش اندام سرکردایتیه بشتی کنگره بله اجدا مثلا دو ایکتی شما کردستان حتی نوکا الچار کنگره در باز بویا بجيه من حزبي ده دو كونغرا يا حاضر بويما نو بينو كونغرا سي وحتى كونغرا تشاري هاتيا كرن راسي مواكدرش يعني نهاتا كرن وسرفتشو چونكي چونا بر اسمام جلالي بو بغدا وبشتينكي شر داعش ونساخي نمانا شر داعش هاتا بيش يعني قالك آستانك هبون كونشيا زيب كوتو وقت خودو كونغرا بيت اكريجي هر نوف ايكاتيا بخوجي يعني عندك آريشة هبونيت هكود بيجين كو اصل ايكاتيا مام جلالي برتو بالاوه كمازن ديار مام جلالي تأثيرك قالك المازن نوف رئيسة ايكاتيا جهاتا كرن وهر اساسا يعني اكود بيجين ام فيري هندي بوينا وك ايكاتي نجتماع چونكي اساس ايكاتيا سر فكرة جواز هاتيا تشيكرن لو ماجي عندك اكو اوريشات هنا بيش هم اكو بيت اورماجي ايكا بس فكر جواسن بخوش بختانا الكونغري تشاري هوتا بستن تشتكي جلكي باجبو موسي روجادا بيتري دو بندرش من نيبونا ونيبو وفعلا جي بيتري في كونغري جنش مرز بو يت خبات كارو بوش رججر وبو يت أفيد بيجا كود بيجن أم بيجن يت كافن ويتني بس وجهت نهات نبيش كو برحكاني رؤية كاني يجون بيتر جنجاي بيتن بو في سردمكو أفي نوكا كردستان تدو قاريت دنيا هميد قرانكاري قرانكاري بردوام لازم حزب جو حزب أرمان جو حزب آيجي تشي برنامج حزبي يان وجه جنجاي بن بوسر هر دمكه وقت خود جنجاي بن بوسر بيرو باور هر اويا بس هندكي دي هنا ميدان خبطي سر نفسه هر ويري بوز مام جلالي ام بردوامين بس بفكره كاني ابرحه كاني بوجهه كني افكون جرا هتا بس زور جنا
اری افتنی سروچاف هات نگورین که ام بیشین نوی بونوا یان جی هندک کارین دی هات نکرن ناف ایکتی دا هندک پیوندین دی هات نکرن ناف ایکتی دا هندک ام بیشین شولین گلک مازنتر هات نکرن ناف ایکتی دا کو ایکتی او پرتو بالاویا برینو کجی لی دیار نبیت یان جی چاره سر بکتن اوه بون نوی بونوا یان هندک تشتین دی هنکو تنين وكي جنابته چنكو هين البلين سر كرداتينا هين الظانم لا طبعا ناكو بس وقت دروش مبوياكو نيبوناني نيبونا فعلا بكار نيبونوا برحة كوني بفكرة كوني برنامجة كوني كو بيتر ام خو نزيكي قاعدة إكاتية بكن كو أو كان بو البري نوكا باخد بيشن قيادة وقاعدة جيجالك دير كاتبون نوكا زور بي درزة كاف بونادا يعني چنكو هل بجارتن وانجي ديار كركو درزة كاتبو أفا وك قاعدة إكاتية الجل قيادة سر مستوى حزباجي بلكي بيشك أم دير كاتبوي وك پیوندیت ما پیچک سستی کتبویه جارا کادی ما جارا کادی پیوندی باشتر لکرین الگل همیلایانت حزبی يعني بشتي كونغري ما مصطفى بورا بوفي قوسي يعني بشتي كونغري ام بيجين پیوندین ایکتیان اجتماعی کردستان قال نافخوی حریم کردستان باشتر بوینه یان جی خرابتر بوینه یان ام بيجين شنی ریکو پیگ بوینه شنی درز بوینه ایکتی همی حزب زانید که ایکتی چت وید و دی چکت و چه بویه و چل سرویجی پید ویا بکد بله ام بشین بجی پریکو پیکتر ام چوینا ناف همی بابت آدا چه بابت سیاسی بن چه بابت کمالاتی بن چه بابت بش بابت خلکی و گریدایی بجیانا خلکی و پیتر ام برنامه چوینا ناف دا بالفيرج خوشبختانه دورك جلك مازن ما قلت بدينو كما اشاره بدا وجهتني وجنجت انابل بعدين نجي ام جبهر نبوينا برينو احتمالا غازندات نكر ما سركردني نادي نو كابين سركردل بهدينان جيوتنا ذكرن وهمي جيبوي راحتي او كو فعلا برحكا نيبوناني كاتينا ناف كاريدا كو بشن او ارمانجا اكاتيه جيبا جيب كان تايبتي البهدينان باري هوا گلکی گرانه ما مستایمان بله چه برینو که دور بادینان او جنابتا گوتی او سر او کسن نبوند ناوا دل ایکتیه دا کو کمبونه بینه کرن هبون بس کیم بوینه یعنی بینه کرن و بریار جیب دسته و بید و آگهداری وضعی بنکاچه چید بید و الوی سلیمانی جی و سرکرداتی های ایکتی جی آگهداری وضعی بکن کاچل بادینان چید بید بار هوای گرانه و ایکتی جی چه گوتیه خبات دل بادینان دست بکد او خباته پشکا شیری چند بو هوت کبید که هین و خبات بادینان دست بکد أكيد بويرو حتى أمي شو كان كو فعلا بادينان جارا كادي البادينان إكتي جارا كادي خباتب كتبه دست خوش الهمي حوالات كاين أمت تكو بيجين هرچند كم کار کن هر یک جه خودا کار کی نبری دستکی پنیجی دنگ لناه بری کنگرهشی که چند تول هاتی نه بادینان و وک مسئولت ملبندا وک حوالت ما دست خوشیل وان کن بس امد بینین او پشتی کنگرهی و برحکانی پیتری خو نزیکی خلق خو کری بار کفت سر ملین هوا وین هین بادینان سر کرداتی و ایکتی دا هین البادینان پیتر پیوندیان مکمترالی هاتی پیتر خول خزان شهیدا کرینا خدام پیتر خول رخصنت خو کرینا خدام پیتر چونت ناف تفاصیل هیر دا الگل خلق خوب زانن کو آزارت خلق بادینان چنه الإيكاتين شيمان كردستان الكادر الويرة چه معانات هنا بيتر بشين اوه رسالة بجهينا جهة پیوندی دار و جهة تنفيذه كو ام بشين هميشه وما يخو دانا كو ام ناف خلق خدا بين ناف قاعدة خدا بين كو خزمته بكين بو إيكاتين شيمان و بو دفرا بهدنام تايبتي زور گرنگه پشتی کنگره چاره ایکتیان اجتماعی کردستانی هندک پینگاف هاوتن از ده ما پینگاف و دیماه افاکو بویش نیشکه کیبه بوی مفاجعه بو خلکی حریم کردستانی چنکو خلکی حریم کردستانی وصا هزرد کرد بزاوا گوران ده هف پیمانیت گل هندکی دیگه دیری ایکتیان اجتماعی کردستانی لی افتشته برو واجی چه بو بی هبونا دزگاهن راگهاندنه بی هبونا کارکی کو خلکی که وصا هزرد کرد بید
کارکت ناف بینا با هر دو حزبات دکرن بو چی وصا مفاجعه بو هم ایکتیجی بو خلق هریما کردستان همیجی اتفاق یعنی هم بجین هر پیمانیا اتناف بینا بزاوا گورانده و ایکتیان اجتماعیا کردستانی بو چی اف مفاجعه چی بو چنکو خلقه کی وصا هزر نکر برو واجه هزر کر بو بله جاری دست بکه ایکتین اجتماعی کردستان بری صحبتا کو او هف پیمانی الگل گوران کو بشخر بویا دست خوب و همه حزبا بار که ایکتین اجتماعی کردستان اکر او حزبك بينقوفا كبو برف إكاتيف نشتيمان كردستان بو خدمته ملت كرد بو خاكو نشتيمان إكاتي دو بينقوفا دي هاوجيتن أو بينقوفا أم دو بينقوفا هاوجي وك إكاتي نشتيمان كردستان أفا نبشا وروجك أفا بيواندي كاربوهات يكرم بيواندي الملقل بل قال همي حزب ولاني السياسي مكريا نبل بلكو قال بصوت نواي جوران بس چنكو جوران هر الناف ايكاتي چه بو يعني بتفكروا علاقه جي لغنيزي وعلاقات او ايديولوجيات مكونه اكو بين جهك هر بيجن او جزء بويا اش ايكاتي جدا بويا يعني افريكا قالك ابصنا هي او اشتكي غريب نينا او فكرونه قالك نزيك ايك لك ايك تيجهشتنا وان تشتكي يعني بصنا هي تربويا كو فيمانيا شبيتن بين بيمانيا كردستان بو هالبشرة بيتن كو خوشبختانه جي بسلوكاتيا جنابك كلاهور ان شاء الله دي ام بشين بيتر او ارمانجا كو تهزرا مدا كو ام بشين بيترين خباته بكاين كرسي كب دست خوبه بينين بو دا بالانس سياسي افريقيا الكردستان بهتر آگرده الفيري از دي بسياركادي جنابتكم كو حميد بيجن بالانس هيزي بيتا ام بجين هفت سنگ کرن ما بالانس هزي یا چاوایا ام هكا واقع باخذين راستي ام شريكة حكمتينا ام بجدارة حكمتينا ما جيب بشكا خوهاي ما جي وزيرة خوهتين بس اذا وقت ظاهرة بس وقت تيات واقع دا ام نو بجين ام قلي نوكاين ام قلي الخوجيت كاين ام قلي الهميح حزبية كردستان كان ام جي ايكش وان حزبينا ام قلي الخوجيت كاين خوزيت تيكل بونا حكمت كاري حكمت وحزبه بيك فانابا تيكل ايك نابا حزب جدا كاري خو كربا حكمت كردستاني همية حزب برنامج خوي تايبتي هاي بس حكمته برنامج تشتكي قشتيا يا عامية كردستانية بل مع الأسف أفتشتن قلك بيفا ديور نبوة خاص يعني أم فرق جداهية بيننا مثلا في دافاري بو في دافاري أفا زومي زرا وأفا زومي كاسكا خوزيكو أفتشتنا فعلا أفتشتاجي فعلا كارتكرنا الجلك الخلق كردستان كتن والبيواندين هريما كردستان قال ولاتين جهاني سر أستي هرمي سر أستي جهاني مش ليدوانات بين أبي ويدي طبعا أكيد طبعا أفا علمك نظرك وجلك ونجام سر ما كردوات جريتن وجو لامود بيشم اكاتين اجتماعي كردستان هر گاف کو پیوندیت خو حسكريا خوش بقال هميلان السياسي خو تشتكي زورية طبيعية هر حزبك برنامج خويا هاي فكرة خويا هاي سياسته يا جوازة قال حزبادي بس آرما كم سحكينا همي مادام بو كرداتيا مادام بو خلق كردستانيا بو مالطة لازمه اكتجاشنك أقل لو بينما همي هزت كردستاني هبيتن خوشبختانه جی او بانگ کو دی بانگ شایکتی بصوت نوا گوران بو او جی کو خونه کو آرمانجا کا بر اسمام جلال بو و کاکناو شیروانی بو افرو که ام عین نوه نهجوه رساله ام دی بردام کن ان شاء الله زور جانه دست و هاتن آرمانجین و هف پیمانیه دی چل هریما کردستان هیتا گورین خلکی هریما کردستان دی چه بینی چنکو هشتا ویگاوه تنی اوه آخفتنه و نکفتیت بواری جیبه جکرنی دا و هشتا وقت جی مایه لی هکر هاتو هف پیمانیه سر کفت چنکو درگه هف پیمانیه نبتنی هاتیه گرتن یعنی درگه هف پیمانیه وکریه بو هر کسا که دی جی بیده دا هر زولانه که جی بیده دا هکر هاتو بسر کفت هف پیمانیه می بجین فرازیه یعنی و نه ایلا دی سر کفید نه شرطشی خلطی هبن بس هکر هاتو سر کفت دی هف سنگی و هزی چوا هیتا گورین چون بس بجین دی هست هیتا گورین چوا دی هیتا گورین ایکتی دی بیتا خدانا
چه تشتی چه وادشتن و پوستین ایداری حکومتی دا گوران کاریا کرد جاركو او افهف بيماني هاد نتيجة ويتشبن تشنابن ان شاء الله ام دورين دي نتيجة باجبن هرچند ام نابن صداسة بس دي گوران كاريك تشبيتن درسته اكيد تشبيتن الفيرجي افهف بيمانيا بو الجنگين برلمان اساسيين حكمرانيا حريم كردستان دا دي گوران کاری هبن جوري ام دو بهن جوري افهف بيمانيا بو برلمان العراق بو هالبجوتن برلمان العراقية بس دي رهيت خوجي وكيشي بله بس ام بو پشتی هنگی تأملت كاين باشتر دلی هاتن اف پیوندیا چونکی دم ام جورا کدی چینا برف هندک هل بشارتنت هریم ده هنا پیش هما ام بشن پیتر اورايك خوشتر بیتن کو پیوندیت ملگل الحزب الولاندي السياسي ده خوشتر بن و هر خوش کرنک بو خلق کردستان ورپانا سیاسی هریما کردستان یا خلقه که همین آرام دي آرام ترليهتن شناس دو حزب ايك جهدابن بدافو ليفت ايكو دابن بو خلقي كو فاقيه بخن كو افا فلولا اولا نا اكل وك ايك بايمون نوفندو افتشتنا مينتن اكيد او نوچا دي آرام تربيتن دي بيشن بيترشن خدمات بو خلقي كردستاني كان بو نوچ بو دافري كان اكيد افهم بايمونيا از بنظرم تشتكي جلكي باشا وخلقي كردستاني جلكي بيدر خوشا زور جان درگه هف پیمانی مگوتی یه وکریه بو هر لاعکی بحث الویری اری اف هف پیمانیه بو دجاتی کرنا هزولانه که دیه سیاسیه یان جیوه که جنابتا گوتی نخیر بو دجاتی کرنینینه اوه بو خوش کرنا جینو جیارت بید ابرو که هندک هزولان هزرد کن اف هف پیمانیه بو دجاتی کرنیه و اف هف پیمانیه چنکو ایکتی و گوران حزبین بچی کن اواد بیشن حزبین بچی کن دی جماوری خوش دزدن دی کرسیکت خوش دزدن بلا اوه هف پیمانی بکن بس هندکی دی ناچه بیت هف پیمانی بکن و تمازنن و دجی وایجی نينا بيجن حزبه مازن وحزبه بتشيك هم حزبة كردستان هركب بيجي خويا حزبيه هاي هركب دنگدري هو دي في حجم اخو جوري ام ريزل اكودو بجين وقت حزب السياسي گرنگه ام ند دائما افا ام مازن و افا بتشيكا و افا هندا و افا حجم هندا امش قيمته جوري ام همي كردين درسته بيت كرديني مهم كرديني يالك روحو ميزيكا كرديني الدف ما هبيتون ام كرديني اكودو اكو تشكي ارموج اكا مصالح اكن وهكذا هكر دجمناتي جهه دجمن المهم يوشي اكا لو ما أزد بيشم أفاد ديرك خوشكارك بيتن بو بيوانديت قال حزبولاني ديجي درست. أفا ندجاتيو أف بيماني هاتا كرن بو دجاتيو حزبكادي أون دنجت حزبكادي بتن أون تأثير الحزبكادي بكتن بصراحة آخر هكرم همي ايك بين بوما باشترا چمكي أفل ويري أم دير بغداد كرسي كد ما هنگي قالكتر بن بغداد أم دي بيستر بين وكاري با كردستاني دي أم بيتر شيناكو كي سرموفي ملاتي كرد بكي ام الويري ايك قوتار بين ايك ايدي بين افابو مايو جرينجا ال كوكبل بالفيري تجارة ايكات اجتماعي كردستان تعصبوا حزبي نابويا گرنگه ابد تعصبوا حزبي نابويا ريزن همي حزبات قرت همي فكرة قريتن همي اديانات قريتن همي نتوايد قريتن چنا بيتن افروكا جارة كادي حزبا كادي خوب مازن ببينتن كوش سرسري همي حزبا كاتيا نينا ويدي بن خودا وصا سحكت وصل نزم سحكت حزبي ام ودم ايك كريمة شين ام كردين ام ايك خين ام ايك ناتا لازم ام ريزيل ايكودو بقرين افو ضرورية ام فيدش تدي خلق كردستان دل خوش كين ام فيل دي قيمتي بخول افروكا الدور بريد خول سر مستوى هريمي جو البغداد جبل كو الجهان جدي قدر قيمتي دينا خو زور گرنگه اوه هف پیمانیه یا بزاوا گوران و یکتیان اجتماعی کردستان لیک نیزیک بونک جی هیئت ناوا هر دو حزب اسلامی کو کومالا دادگریا کردستانیه و ایگرتو اسلامیا کردستانی ادگل ایکتیان اجتماعی کردستانی اول لیک نیزیک بونه لیک دیگه هشتن هیا خلقك وسط بیشتن باشه اوه هر دو حزب اسلامی نه ایکتی پیچوانه بوشون نکو اسلامی نه اوجی فکره بصرمانو و همی ادیان تدانه بس وکو فکره وکو سیاست لیک دیرن اوه دی چواشین پیگ و کار کن يعني هل بجارتن البرسينجي مانا ام دي تشاوشين بيك وكار كاين خو سياسة فن الممكنات انا فن المستحيلات وهنا هر قناغة كي تشتكت خاصة يعني مثلا ام بين البوفي قناغة بهذا هوصا باشا خو راسته خو تنسيق نكو او مثلا دي از فكرو يبان او دي فكرون بات ان فلان حليا هاتن قال من ناس حليا شو ما افا مخلت ناجين ابا تشتا تنسيق
تشتكى هو بيماني تشتكى دمج كرنا حزبيت تشتكى خونا حزب مثلا هوتيل قلبي حزبي وخلاص في حزب يجي فكروا بيرو برنامج خويا بله جماوري هاي قاعده خويا دنگدري هاي الفيري تنسيق ما القل حسب منطقه جغرافي كاتشوت خاصه مثلا الفيري احتمال هر سر مستوى بازنه كو شبيت فيا ام تنسيق القل كيش حزبي كي برجواندية ام دي تنسيق وصا القلوانيت حزبي كي چونكو هالبجارتن ان في جاري حقيقت يعني بزحمة تركفتن بونا بازنه يعني ابن بيجين دفرامه بادينانه بو بازنه وهر ايكي بيتن بزانيتن كادي چوا سر دليل قل فيكتن حتى سر كفتن اكيد اف هالبجارتن بيت ام دو بيشن تشتكي قلك صناهيه چونكي فعلا نهاتيا دو بشكرن ويدبوينا بازنه دفرا بهدينان افوكا سي بازنان دي قالك بزحمة بيتن أم نوبشين منافسة دي هابيتن لأن السياسي جوانج مرشحة خودها بنو تظني جام أصلا هالبجارتن يعني منافسة كقالك بهذا خاص أم يعني وك أمد بي أمد حربك ما زندا شراكة ما زندا دست خوش الكنجي أو يعني بس بلا مهوسانا بينكو أم بتشوف دجمنات يسا أم حساب كاين أم تسوحة كده أم هافركيو أيكود كاين وهرك بيرو رايت خير جدايت هينو وإن شاء الله ده أم وك أرمان جماعة أمشي تشتباش بدست خوبه بینین. ایمان خان اندام سرکرداتی ایکتیان اجتماعی کردستانی و تمام دمدا کاندید ایکتیان اجتماعی کردستانی الدفر آبادینان با پارلمان عراقی. ما مستعزور برای زور سپاس بوده که تو میوان بوی دیدار ما یا تایبه. زور سپاس با و همین بینه رو گهدارین برای زور سپاس با که هنجی بینه رو گهدارین ما بن دیدارین بید ده که خود عمر دام ام ده هفدو بینین خاطره. Oh, 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 oh.